mbatera inkuru y'umukobwa mwiza yibera mu cyaro kandi yaciye ibintu. Abasore baramukunda ariko abakobwa ntibamwiyumvamo, bamwita umwibone. Bamuziza iki? Ngo yigize umunyakigali, ngo yirira amafiriti gusa, ngo agishaka gusangira nabo, ngo ntiyarya amamesa yanduza amenyo. Yakoga gifura yiyogera give, aradefiriza cyangwa agatera kanta, azi kurimba cyane yambara gudire, ngo niwe nyampinga mu rusisiro. Oya ntiyatonora ibitoki n'amakaka makamujya mu ntoki ze, kandi ntiyahata ibirayi, bagomba kubaho nk'abanyaburayi. Avuka kwa Veneranda kandi ngo nibo bakungu, imyaka ntirangwa iwabo, ntiyakwisiga ihina yisiga verini. Mugasangira arazwi, agenda nk'uri kudapira, atambuka nk'inyambo, yaciye ibintu. Uwo mukobwa mwiza abasore bose babandi b'amajenti barara bamurota. Mperutse kumva inkuru ko na Gitifu mushaka, ariko nyamukobwa yamubereye ibamba. Yararahiye ngo azarongorwa n'umunyamugi, abasore bose b'iwabo basubiza ijambo rimwe gusa, nzabitekereza. Mugasangira arazwi, agenda nk'uri kudapira, atambuka nk'inyambo, yaciye ibintu. Mugasangira arazwi, agenda nk'uri kudapira, atambuka nk'inyambo, yaciye ibintu.